svima, danas ću vam pokazati kako da nalepite prevod na film, to jest neki vaš video. Ja koristim Free Make Video Converter, znači kao što samo ime kaže, to je besplatan program, to je free. I sad što se tiče prevoda, znači nema ovdje nekih posebnih prilagođavanja, znači ovdje će biti jednostavno da se napravi. Znači morate koristiti SRT file, znači idemo ovdje na video, izaberete vaš video na koji želite da nalepite prevod i sad kao što vidite otvori se ova traka i ovdje kliknete na No Subtitles i izaberete Add Subtitles. I zatim pronađete prevod koji želite da nalepite na taj vaš film ili neki video. I kliknete na Open i kao što vidite tu piše ime tog prevoda i sada možete konvertirati u bilo koji video format koji je ovdje ponuđen, najčešće u MP4, znači ja ću izabrati MP4 i kliknemo na Convert. Sad ovo neće dugo da traje, pošto je ovo jedan mali video, to je kratak i kao što znate ako bude duži video, to vjerojatno će toliko i potrajati da se konvertuje, čak i duže ako je slabiji računar. Sad bi trebalo da bude gotovo. Evo, konvertiranje je završeno i sada pogledamo video da li ima prevod na njemu, znači video pre ovoga nije imao prevod. Uskoro bi trebao prevod da se pojavi, ja mislim na 7. sekundi ovog videa. Znači ja sam koristio neki tamo prevod čisto radi primjera, kao što vidite radi i tako to izgleda kad nalepite s ovim programom prevod na film ili neki vaš video i to je to. Ćao, čao!